Reka ambifurize igitondo cyiza, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mumunamukanye imbaraga ndetse n'imbaduko, nizere ko ibintu bikomeza kugenda neza cyane. Amakuru ya siporo atandukanye tuza guhera hano mu Rwanda. Shampiyona y'u Rwanda yari yakomeje, Rwanda Premier League, amakipe menshi rero agenda yitwara neza, andi agenda atsikira. Ekipe ya Rayon Sport yitwaraga neza, izindi kipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa, igitego cya Iraguha Haji waje kubona wenyine ava mu ikipe ya Rutsiro kiza mu ikipe ya Rayon Sport, aza kuba ari we ubona igitego cy'itsinzi cy'ikipe ya Rayon Sport. Ekipe ya APR umunsi w'ejo itsikira inganya na ekipe ya Etincelle hariya rwose mu karere ka Rubavu. Umukino wa mbere ekipe ya APR FC yari imaze kuba nyine igenda ikina, iza kuba itakaza amanota agera kuri 2. tuze kureba byinshi byavugiye kuri uyu mukino. Ese n'umukino wagenze gute? Ekipe ya Polisi na ekipe ya abavandimwe rero, ekipe ya Polisi ndetse na ekipe ya Avizio, umukino waje kuba usubikwa. Ni nyuma yaho imvura yaje kuba igwa ari nyinshi, rero biza kurangira nyine igice cya kabiri kidakomeje. Ese amategeko avuga iki? Ese umukino biraza kuba bigenda bite? Tuze kureba icyo amategeko rero ateganya. Boro kandi ni nako ekipe ya abavandimwe ya Kiyovu Sport yatsinzwe n'ikipe ya Amagaju ibitego bigera kuri 2 yose ku busa. Ekipe ya Kiyovu Sport rero ikomeje kugenda ijya aharindimuka, dore ko iruka amanota 3 y'umukino wa mbere wa shampiyona, ubwo yatsindaga ekipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa. Boro kandi ibitego bya ekipe ya Amagaju byatsinzwe n'umuvandimwe bita Hussein Kiza Serafin, akaba ari umugabo rero watsinze ibitego 2 byose rero atsinda ekipe ya Kiyovu Sport. Tuza kureba n'andi ma ekipe uko yagiye yitwara muri rusange Rwanda Premier League rero, uko rero tuze kureba kuri cyangwa se ku rutonde rwa shampiyona uko bihagaze, ama ekipe ayoboye nayahe. Tuze kureba byinshi bikomeza kugenda abivuga. Tuze kwerekeza ku mugabane w'i Burayi, ama shampiyona menshi yari yagiye akomeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ekipe y'abavandimwe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Leicester City ibitego 4-2, byabasabye iminota y'inyongera kugira ngo babashe kuba rero batsinda ikipe ya Leicester City, ariko ekipe ya abavandimwe rero, ekipe rwose rero ya Manchester City yanganyaga n'ikipe ya Newcastle. Ekipe ya Chelsea inyagira ikipe ya Brighton ibitego 4-2, Cole Palmer atsinda ibitego 4 wenyine muri uyu mukino. Mu gihe kandi ekipe nka Liverpool nayo yitwaraga neza, ekipe ya Manchester United ku munsi w'ejo igaragurika imbere ekipe ya Tottenham. Ekipe ya Tottenham isanga Old Trafford igatsinda ibitego 3 ku busa. Shampiyona y'Abongereza iraza kuba isozwa uyu munsi kuri ijoro nyine bagendaga bakina, iraza kuba isozwa n'ikipe ya Bournemouth ikina ekipe ya Southampton ku isaha y'isa 3. nuko biraza kuba bimeze mu gihugu cya Espagne. Ku mugoroba ekipe ya Atletico Madrid anganyaga n'ikipe ya Real Madrid igitego 1-1. Igitego cya Real Madrid cyatsinzwe na Eden Militao ku minota 34 kiza kuba kicirwa rero mu minota y'inyongera, abongeye iminota ku minota wa 5 y'inyongera rero Angel Correa aza kuba yishyura iki gitego. Mu gihe kandi haje kubonekamo n'ikarita y'umutuku yahawe umusore bita Marcos Llorente ku minota wa 90, abongeyeho nyine iminota nyine yongera ku munota wa 9. birumvikana biza kwangana n'ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid amanota abayagabanye. Mu gihe kandi ekipe ku munsi wo kuwa gatandatu ekipe ya FC Barcelona nayo yandagarikaga cyangwa se bayandarikaga rwose ekipe ya Osasuna itsinda ibitego bigera kuri 4 byose kuri 2. n'umukino wa shampiyona mu gihugu nyine cya abavandimwe cya Espagne. Ekipe ya FC Barcelona iza kuba nyine itakaza amanota agera kuri 3, dore ko yari imaze kugira amanota agera kuri 21 rero, ubwo ikaba rero ariyo yaje kuba nyine igumaho, nubwo umukeba wayo rero wa ekipe ya Real Madrid yaje kuba nyine n'ubundi igenda inganya. Tuze guca amashampiyona menshi atandukanye, tuze guca mu gihugu cy'Ubufaransa, tuze guca mu Budage ndetse n'ahantu hose hasigaye kabisa. Tuze kureba rero uko ibintu biza kuba bimeze cyangwa se uko byaje kuba bigenda muri rusange. Ubwo rero
anizera ko mumeze neza cyane kabisa, anizera ko ibintu bimeze fresh, mukomeza kugenda mukora rero subscribe kuri Alphonse Sport TV, nizera ko ibintu bimeze neza cyane, mutugane kabisa. Ndagushimira rwose cyane wamaze gukandaho, kandi rero mushyashya rwose umaze kuba rero ureba iyi video, ndagusaba rwose gukora subscribe kugira ngo ibyo duteganya kugeraho bizagende neza, kandi n'ibyo tugeraho muri aka kanya ari mwe tubishingiraho. Nizera ko mumeze fresh. Yes, ubwo rero ko tugaruka ku mikino imwe n'imwe ya shampiyona yagiye iba ku buryo burambuye. Reka duhere kuri rezita zagiye ziba ku munsi nyine wa shampiyona, no munsi wa gatanu wa shampiyona rero bagendaga bakina. Umuhambi byatangiye ku munsi rero wo ku wa gatanu, ekipe ya Gorilla itsinda ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego bigera kuri 3-1. Ekipe ya Bugesera yanganyaga n'ikipe ya Gasogi United ubusa ku busa. Iyo niyo mikino yabaye ku munsi wa gatanu. Mu gihe ku munsi wa gatanu ekipe ya Musanze yanganyaga n'ikipe ya Marine igitego 1-1. Mu gihe kandi ekipe ya Rwamagana City yatsindwaga n'ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Ekipe ya Rutsiro itsindwa n'ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0. Mu gihe kandi ekipe ya Kiyovu Sport nyine yatsindwaga n'Amagaju ibitego 2-0. Ni ku munsi w'ejo, ku munsi wa cyumweru. Mu gihe kandi rero umukino wahuzaga ikipe ya Vision ikipe ya Polisi bakinira kuri Kigali Pele Stadium, umukino waje kuba nyine usubikwa, abaza kuba nyine bakina igice cya kabiri cy'umukino. Ekipe ya Etincelle yanganyaga n'ikipe ya APR FC ubusa ku busa ku munsi w'ejo. Umukino wabereye rero mu karere ka Rubavu, umukino watangiye ku isaha rero y'isa 9 azuzuye neza cyane. Rero ekipe ya APR FC benshi ibyo bari biteze ntibyaza kuba nyine bagendekera neza cyane, dore ko rwose cyangwa se abakunzi b'umupira w'amaguru baravuga bati ekipe ya Etincelle imaze igihe ititoza, ekipe idafite amikoro, ekipe imaze igihe idakora imyitozo. Bakavuga bati rero ni ekipe ya APR FC iraza gutsinda ikipe ya Etincelle biza kuyorohera, ariko siko byaje kugenda rero, dore ko rwose rero ekipe y'abavandimwe rero ya APR FC yaje kuba nyine itakaza amanota agera kuri 2 yose rero ariya mu karere ka Rubavu. Ekipe ya APR igira intangiriro mbi, ntangiriro zitari nziza muri shampiyona, gutangira unganya. Mu gihe kandi rero amande mu ekipe rero yandi yaje kuba nyine n'undi yitwa Araneza. Rero ubwo rero abakinnyi ba ekipe ya APR FC bari babanje mu kibuga, yitwa Pavel Nzira yari arimo, Kazamye Mugabo Claude, Byiringiro Jean Gilbert yari ahari, Nigena Clement yari ahari, Shimimana Yunus Utajean Ruwanga yari ahari, Saidu Yusuf Dauda yari ahari, Lamin yari ahari, rero Ruboneka Jean Bosco yari ahari, Victor Mboma, Nibizi Ramadan ni baje ko rero babanza mu kibuga cya ekipe ya APR FC. Rero akaba rero baje ko nyine batangira birumvikana. Ekipe ya Etincelle yari yakiriye umukino mu izamu, harimo bita Denis, hari Shimimana Abdou, hari Yves Manishimwe, akaza Amani Rutayisire, Gedeon Ndonga yari ahari, Joseph Chomyo yari ahari, Justin Mukata Kakure, akaza Niyonkuru Sajat, akaza Hussein Kiza, akaza Ismail Nizigimana ndetse na Sumaire Moro. Abo bose kabisa rero bari mu kibuga cya ekipe rero ya Etincelle bitwara neza cyane, rero babuza amanota ekipe ya APR FC. Umukino nta bintu byinshi umuntu yavugaho, nuko ekipe ya APR FC yageze nyine kwataka birumvikana, ariko nyine nyanza kubasha nyine kuba yabona igitego yinjiza mu izamu, biza kurangira nyine ora ekipe basore ya ekipe ya APR FC. Umunaniro birumvikana bari bawufite kuva mu marushanwa rero Nyafurika, bakaza gukina ekipe ya Etincelle nyine byaje kugaragara nyine ko nyine batitwaye neza cyane, ubona ko batari concentré mu mukino. Ekipe ya Etincelle kudesha rero ku minota rimwe bakweka ekipe ya APR FC, ekipe ikomeye, ekipe twabonye kina na ekipe ya abavandimwe mu gihugu cya Misiri ya Pyramide, ubona ko ni ekipe nziza cyane, ariko nizera ko kuri uyu mugoroba nyine bitaje kuba abiyikundira, iza kuba itakaza amanota 2. Twerekeza ku wundi mukino waba ku munsi w'ejo, ni ekipe ya Polisi cyangwa se umukino wayo yahura kinagamo n'ikipe ya Vision rero waje kuba usubikwa. Ni nyuma yaho imvura nyinshi yaguye kabisa, iza kurangira nyine igice cya mbere itangiye kugwa, ariko mu gice cya kabiri n'ubundi iragwa iba nyinshi cyane. Ikibuga kiza kuba rero kirekamo amazi menshi, rero nyuma y'iminota 32 igice cya kabiri kigiye cyangwa se mbere yuko gitangira, abasifuzi baza kuba bajya mu kibuga barasuzuma bareba, abasanga rero ikibuga ntabwo cyakomeza kuba rero kiza kuba gikinirwaho.
ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko umukino wasubikwa, biza kuvugwa ko nyine cyangwa se umukino waza kuba ugaruka kuba uyu munsi. Barakina rero igice cya kabiri cy'umukino, dore ko igice cya mbere cyari kuba nyine kirangira ikipe ya Polisi FC inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Vision FC. Ubwo rero bivuze ko itegeko rivuga ko umukino usubirwamo ku munota waho wari ugeze, ariko nyine cyangwa se usubirwamo nyuma y'amasaha 28 adashobora kuba yarenga. Rero byumvikana ko nyine n'uyu munsi rero umukino ushobora kuza kuba rero ugenda usubirwamo, birumvikana muri rusange. Ubwo rero ku ruhande rwa ekipe ya Vision ndetse n'ikipe ya Polisi FC, ikipe ya Polisi FC rero ubwo byumvikana ko nyine n'umukino n'ubundi uraza kuba nyine ugenda cyangwa se usubirwamo kuri uyu munsi. Ubwo rero icyo bivuze ni iki wakwibaza tukavuga ati se abakinnyi barimo bakina biraza kuba bimeze bite? Biraza kuba bimeze bite rwose? Ibintu waza kwibaza ukavuga ati umukino n'umukino uraza kugenda agute se? Abakinnyi batangiye umukino baza kuba abawusubiramo. Ubwo rero itegeko icyo rivuga ngo kugira ngo umukino wemezwe ugomba kuba wakinwe ukarangira neza. Ni ukuvuga umukino wakinwe ukarangira mu gihe cyagenwe, nibwo nyine umukino nyine uza kuba nyine wemerwa muri shampiyona y'u Rwanda nk'iyo itegeko rivuga. Ubwo kandi mu gihe umukino wagaritswe n'ibihe bibi cyangwa ugupfa ku kibuga, usubirwamo wose kugira ngo rero icyo kibuga kandi ukayoborwa n'abari bawuyoboye mu gihe kitarenze rero amasaha 28. Mu gihe rero uwo mukino wakinwaga nijoro ugahagarika kubera ibura ry'umuriro w'amashanyarazi biturutse ku kuba ikipe rero yakiriye itaguze amavuta yo gushyira muri moteri, umusifuzi afata icyemezo cyo kuwuhagarika nyuma y'iminota 50 iyo umuriro utagarutse. Ikipe yakiriye ihanishwa amaga y'ibitego rero bigera kuri 3-0. Cyakora rero iyo bigaragaye ko kubura umuriro bitaturutse ku burangare bwa ekipe yakiriye, uwo mukino rero usubirwamo no mu gihe kitarenze amasaha 28. Ubwo kandi mu gihe amakipe yombi yahuriye mu kindi kibuga kitari icyayo, iryo bura rero ry'amashanyarazi rifatwa nk'impamvu ikomeye ka de force majeure. Ubwo rero bivuga ko nyine nta ekipe ibigenderamo muri rusange. Nyuma kandi rero iyo umukino uhagaze kubera impamvu zikomeye, amahame rero akurikira arubahirizwa. Umukino usubirwamo uhereye ku munota wahagarariyeho, mu gihe kandi kitarenze amasaha 28 ntabwo usubirwamo, kandi ibitego byari byatsinzwe bikomerezwaho. Mu gihe kandi abakinnyi bajya mu kibuga n'abari barimo ndetse no ku ntebe y'abasimbura bakagira rero abari cyangwa se bayirimo igihe umukino wahagararaga. Ubwo bivuze ko n'ubundi ku mukino ku munsi w'ejo ubwo numva ngo ekipe ya Vision abakinnyi yari mu kibuga ndetse n'ikipe ya Polisi, ni ukuvuga ko rero abo bakinnyi bose rero baza ko nyine bagaruka mu kibuga birumvikana bagakomereza ku munota bari bagezeho. Ubwo rero kandi rero kabisa abasifuzi bawusifuraga nibo baza kuba abahari. Mu gihe kandi abakinnyi bari bahawe amakarita atukura ntibashobora gusimbuzwa. Ibihano byose rero byari byafashwe mu mukino uhagarara birakomeza kabisa bigakurikizwa. Isaha, itariki n'ahantu umukino ugomba kongera gutsangirizwaho bishyirwaho n'ubunyamabanga rero bukuru bwa Ferwafa. Ubwo rero ngo ku kibazo cya ekipe ya Polisi n'ikipe ya Vision ku munsi w'ejo rero bazaga nyine kuba umukino uhagarara. Ubwo ni ukuvuga ngo rero baraza kuba nyine n'ubundi kabisa rero abirebaho muri rusange. Ubwo rero twerekeze ku mukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Rutsiro. Umukino wabaye ku munsi wa gatandatu, ekipe ya Rayon Sport yaragiye mu karere ka Rubavu rero bakinira kuri stade Umuganda. Ekipe ya Rutsiro baza kuba bayitsinda igitego 1-0. Igitego cy'umuvandimwe bita rero Iraguha Haji, umusore waje mu ikipe ya Rayon Sport muri nyine avuye mu ikipe ya Rutsiro, atsinda igitego nyine birumvikana ntirirwa aserebura. Nk'umusore rero wari wavuye mu ikipe nyine ya Rutsiro, ariyo naho yaje kuba nyine agenda akurira. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport nyine yitwaga neza, ibona amanota agera ku 8 nyuma y'uko yatangiye shampiyona nabi rwose, inganya imikino 2, ariko ubwo imaze kuganya imikino 2 rero tumaze gukina n'imikino igera kuri 2. Ubwo bivuze iki rero? Bivuze ko rwose rero ni ekipe ya Rayon Sport, umutoza wayo Robertinho yongera kwiziza ekipe cyangwa se abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport kuzatwara rero igikombe cya shampiyona. Tuzabihanga amaso tukareba uko bizaba rero bigenda, nimba ekipe ya Rayon Sport izaba itwara igikombe cya shampiyona cyo mu Rwanda kabisa. Ibintu rwose rero bitoroshye habe na gatoya cyane.
ubwo rero ku rutonde rwa shampiyona bivuze iki? Bivuze ko ikipe ya polisi irayoboye n'amanota agera ku 10, nubwo rero batarakina umukino waje kuba nyine ugenda usohoka. Ikipe ya Gorilla ku mwanya wa 4 n'amanota 10 ifite imikino 5, ikipe ya Kigali n'amanota 10, ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa 4 yazamutse n'amanota 8, iracyafite umukino w'ikirane hamwe n'ikipe ya APR FC, ikipe ya Gasogi United ku mwanya wa 5 n'amanota 8, ndetse n'ikipe ya Rutsiro ku mwanya wa 3 n'amanota 7, ikipe ya Mukura Victory Sport ku mwanya wa 7 n'amanota 7, ama ekipe abiri ya nyuma n'ikipe ya Vision ifite inota rimwe, ikipe ya APR FC ku mwanya wa 15 n'amanota 1, ariko imaze gukina umukino umwe, igifite imikino y'ibirarane igera kuri 4, ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa 14 n'amanota 3, nako ikipe rwose ya Kiyovu Sport iri kugenda ititwara neza muri rusange. Ikipe ya Amagaju ku mwanya wa 8 n'amanota 6, imaze gutsinda imikino umwe, inganya imikino igera kuri 3, rero itsindwa umukino umwe. Ubwo rero nuko muri shampiyona y'u Rwanda ibintu bihagaze. Rero arizera ko rwose rero Rwanda Premier League rwose ariko ibintu bimeze neza cyane, no kuzareba rero igihe shampiyona y'u Rwanda izaba igenda igarukira. Mu yandi makuru atandukanye ari kuvugwa hano mu Rwanda, rero byinshi bikomeje kugenda bihavugwa muri shampiyona y'amagare y'abatoya. Rero umuvandimwe wita Twagira Yezu ndetse n'Umutoni Sandrine baje kuba rero begukana shampiyona y'igihugu y'abato mu magare. Rero akaba ari uko ibintu bimeze. Rero twihuta cyane kabisa. Rero reka twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Premier League yaje kuba nyine igenda ikomeza imikino, tugiye kuba duhera ku munsi wo kuwa gatandatu. Rero ekipe ya Manchester City yaganyaga n'ikipe ya Newcastle igitego 1-1. Ni umukino wabaye ku munsi wo kuwa gatandatu. Birumvikana umukino watangiye ku isaha y'isa 7 n'igice, rwose. Rero ekipe rwose y'abavandimwe ya Manchester City inganya na ekipe rero ya Newcastle United kabisa. Umukino rwose ubona ko washimishije abavandimwe ba ekipe ya Newcastle United gukura inota rero ku bavandimwe nka Manchester City, ikiba ari ikintu cyiza cyane. Ekipe ya Newcastle ubona ko yari yaje nayo yakaniye cyane. Ekipe ya Manchester City irataka ariko biza kurangira nyine igendekeye neza cyane kabisa. Rero biza kurangira nyine rero ibintu bitabagendekeye neza cyane muri rusange, ariko rero anayo ekipe yitwaraga neza. Ni igitego nyine cyaje kuba gitsindwa kuri penalty na ekipe ya Newcastle kabisa. Rero niyo yaje kuba nyine yitwara neza, nyine itsinda igitego rero kabisa. Rero abo rero ni igitego cya ekipe ya Manchester City cyatsinzwe n'umuvandimwe bamwita Jasko Guardioli ku munota 55, kiza ko cyitwa n'umuvandimwe wita Anthony Gordon ku munota 58 kuri penalty. Rero abeza kurangira ari igitego 1-1. Ubwo rero mu gihe kandi ikipe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Leicester City ku munsi wo kuwa gatandatu. Ibitego bine bya ikipe ya Arsenal cyatsinzwe na Gabriel Martinelli ku munota wa 20. Mu gihe kandi Leandro Trossard ku munota wa 55 rero yaje kuba atsinda igitego. Mu gihe kandi umuvandimwe wita Wilfried Ndindi yaje kuba yitsinda igitego ku munota wa 90. Abonye ku munota wa 90 bongeyeho iminota y'inyongera. Mbere kandi Kai Havertz yaje kuba atsinda igitego cya 4 ku munota wa 90, nawe bongeyeho iminota nyine yiyongera ku munota wa 9 wiyongera. Mbere kandi umuvandimwe wita James Justin yatsinze ibitego bibiri muri uyu mukino ku munota wa 47 ndetse no ku munota wa 63. Ekipe ya Arsenal n'ubundi bigaragara ko yatsinze mu minota y'inyongera kabisa. Rero ubona ko umukino yari igiye kuba rero nayo iwutakaza muri rusange. Ubwo kandi ikipe ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Wolves ibitego 2-1. Ibitego rwose rero 2-1. Igitego cya ekipe ya Wolves cyatsinzwe n'umuvandimwe wita Ryan. Kandi ekipe ya Liverpool yatsinzwe na Ibrahim Konate ku munota 45. Kandi umuvandimwe wita Mohamed Salah ku munota 61 kuri penalty. Rero aza kuba atsinda ikipe ya abavandimwe ya Liverpool, babona itsinzi y'amanota agera kuri 3, bahita yifatira rero n'umwanya wa mbere. Mu gihe kandi rero ubwo
ekipe ya Manchester United ku munsi w'ejo ku cyumweru yatsindwaga n'ikipe rero ya Tottenham Hotspur ibitego 3-0. Ekipe ya Manchester United ibona n'ikarita y'umutuku rero yahawe Bruno Fernandes ku munota wa 42, basigara n'abakinnyi bagera ku 10, maze ikipe ya Tottenham Hotspur iragenda rwose rero irabahana irabakubita rwose rero irabababaza. Yitwa Brennan Johnson ku munota wa 3, bamwita Dejan Kulusevski, avana bita Kulusevski kabisa ku munota 47, Dominic Solanke ku munota 47, baza kwa rero batsinda ekipe nyine ya Manchester United kabisa. Rero ubona ko ekipe ya Manchester United ikomeje kujya aharindimuka, ibintu bitari byiza cyane. Rero ekipe ya Manchester United ubu ngubu ihagaze ku mwanya wa kangahe? Ihagaze ku mwanya wa 12 n'amanota 7 yonyine mu mikino rero 6 ya shampiyona hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu munsi rero umukino uraza kuba usoza iyi shampiyona rwose rero kuri iyi journée ni ekipe y'abavandimwe kuri uyu munsi ku isaha y'isa 3 iraza kuba yigaragaza. Ariko nanone nyine ikipe ya Chelsea n'ubundi yatsindaga nyine ibitego 4-2 itsinda ikipe ya Brighton. Umuvandimwe bita Cole Palmer akora amateka yo kuba atsinda rwose rero ibitego 4 muri uyu mukino, atsinda hat-trick muri mita ya mbere, ayitsinda mu minota rwose mike cyane, aza kuba rero nyine yigaragaza dore ko ibitego nyine 4 yabitsinze mu gice cya mbere. Aho umukinnyi wa mbere atsinze ibitego 4 mu gice cya mbere hari muri Premier League rero hari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe rero ya Bournemouth ku munsi w'isa 3 kuri yake ikipe ya Southampton iza kuba nyine igenda yitwara neza. Ubwo rero twerekeze muri La Liga Santander. La Liga yari yakomeje kuri uyu mugoroba yari yakomeje rero, ekipe y'abavandimwe rero ya Real Madrid inganya igitego 1-1 n'ikipe ya Atletico Madrid ya Atletico rero Madrid rero ubwo ni igitego cyaje kuba gitsindwa n'umuvandimwe kabisa hariya umuvandimwe wa Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid yatsindirwaga igitego ku munota wa 61 rero ekipe ya Real Madrid ngo wabita Eder Militao rero yatsindaga igitego cya ekipe ya Real Madrid ku munota 34, kandi umuvandimwe bita Angel Correa yaje kuba akishyura mu minota y'inyongera. Ku munota wa 5 w'inyongera rero aza kuba akishyura kabisa. Rero ekipe ya Real Madrid yari imaze kwizera amanota 3 iza kuba yatakaza. Ubwo rero umuvandimwe bita Marcos Llorente yaje ko nyine ahabwa na ikarita y'umutuku ku munota wa 9 rero nibwo baje ko nyine bahabwa ikarita y'umutuku. Ubona ko abasore batandukanye nyuma yuko nyine umuvandimwe bita Kylian Mbappe yataje kuba agaragara muri uyu mukino, birumvikana ikipe nyine birumvikana nyine yari yatakishije abavandimwe yitwa Vinicius Junior ndetse na Rodrigo. Ngo mwizamu ekipe ya Real Madrid Thibaut Courtois mu izamu, umutima defense Eder Militao yari umutima defense ndetse na Antonio Rudiger, mu gihe Dani Carvajal yari kuri 2, Florent kuri 3, mu gihe kandi mu kibuga hagati yari Chouameni, Luka Modric, ku ruhande gatoya hari Federico Valverde, Jude Bellingham, imbere batakisha Vinicius Junior ndetse na Rodrigo. Mwiza rya ekipe ya Atletico Madrid yitwa John Oblak yari ahari, Norman yari ahari, Jimenez, Mandava, Molina, kaza Llorente, kaza Gallagher, kaza Alvarez, kaza De Paul, Griezmann ndetse na umuvandimwe bita rero Solos bari bahari rero ku mpande rwa ekipe ya Atletico Madrid. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko rwose rero baza nyine kuba nyine bitwara nabi muri rusange. Mwenye kandi mu zindi match zagiye ziba nuko ekipe rero nka FC Barcelona yaje kuba nayo nyine igenda yitwara nabi cyane, yagiye yitwara nabi kabisa. Rero kuba ititwara neza cyane dore ko yaje kuba itsindwa bikomeye cyane n'ikipe ya Osasuna ibitego 4-2.
kipe rwose ya Barcelona iza kuba yitwara nabi cyane. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'umuvandimwe bita bamwita Ante Budimir ku munota wa 18, aza gushyiramo ikindi gitego ku munota 72 agitsinda kuri penalty imwe, kandi Brian Zaragoza ku munota 28 yatsinze igitego mu kandi Aberi Ble Fabs ku munota 45 atakona atekamo igitego bya ekipe ya Barcelona bitsindwa na Paul Victor ku munota 53, kandi Lamine Yamal ku munota 49 yaje ko nyine ashyiramo igitego cya kabiri. Muri Lamine Yamal nyine waje no kuba nyine atangira cyangwa se byaje kuba n'ubundi nyine asijya mu gihe cyangwa se asimbura mu gice cya kabiri. Buri ekipe ya FC Barcelona cyari ku mwanya wa 21 mu mikino 8, ekipe ya Real Madrid yazamutse n'amanota 18, ubwo bivuga ko ekipe ya Barcelona irusha amanota 3 ekipe ya Real Madrid. Atletico Madrid ku mwanya wa 13 n'amanota 16, Atletico Club ku mwanya wa 4 n'amanota 18, ekipe atatu ya nyuma ni La Palmas ku munota ko umwanya wa 20 n'amanota 3, ekipe ya Real Valladolid ku mwanya wa 19 n'amanota 5, kandi ekipe ya Valencia ku mwanya wa 18 n'amanota agera kuri 5. Nuko bihagaze ara mu gihugu rero cya Espagne. Duce muri Serie A turebe uko bimeze muri Serie A. Bimeze bite rero, byaje kuba bimera bite nuko naho rero baje kuba nyunye ama ekipe akomeza ku mugoroba. Ekipe ya Napoli yatsindaga ekipe ya Monza ibitego bigera kuri 2 byose ku busa, akaburuko rero match zaje kuba zigenda ku munsi ejo. Kandi ekipe ya Torino yatsindwaga n'ikipe ya Lazio ibitego 3 kuri 2, ekipe ya Como itsinda ekipe ya Verona 3 kuri 2, ekipe ya Roma yatsinda ekipe ya Venezia 2 kuri 1, kandi ekipe ya Empoli yanganyaga n'ikipe rero ya Fiorentina n'ikipe rero ya Fiorentina kabisa hariya ya Fiorentina ubusa ku busa. Hano bihagaze bite? Uko bihagaze rero nuko ekipe y'abavandimwe ya Napoli ku mwanya wa mbere n'amanota 13, ekipe ya Juventus ku mwanya wa kabiri n'amanota 12, ekipe ya Milan ku mwanya wa gatatu n'amanota 11, ekipe ya Inter de Milan ku mwanya wa kane n'amanota 11, ekipe ya Cagliari ku mwanya wa 20 n'amanota 2, ekipe ya Monza ku mwanya wa 19 n'amanota 3, ekipe ya Venezia n'amanota 4 ku mwanya wa 18. Muri Ligue A byari byifashe mite muri weekend. Muri Ligue A naho baje kuba bakomeza bagenda abakina rero amakipe atandukanye yitwaraga n'ikipe ya Strasbourg atsindaga ikipe ya Marseille igitego kimwe ku busa mu gihe kandi ikipe rero ya Monaco yatsindaga ikipe ya Montpellier ibitego 2 kuri 1, ikipe ya Toulouse itsindwa n'ikipe ya Lyon ibitego 2 kuri 1. Ni ku munsi w'ejo ikipe ya Reims itsinda ikipe ya Angers ibitego 2 kuri 1, kandi ikipe ya Saint-Etienne yatsindwa n'ikipe ya Nantes ibitego 2 cyangwa banganyaga ibitego 2 kuri 2. Nuko hari mu gihugu cy'Ufaransa rero ibintu bya ari bimeze kabisa. Ekipe ya Paris Saint-Germain yatsindaga ikipe ya Rennes igitego 3 kuri 1, ikipe ya Auxerre itsinda ikipe ya Brest ibitego 3 ku busa. Hano bihagaze bite? Uko bihagaze rero nta kundi nuko rwose rero ekipe n'ubundi nyine ya Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe ikiyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota ikipe ya Paris Saint-Germain iyoboye urutonde rwa shampiyona rero ifite amanota 16 rero, kandi ikipe ya Monaco n'amanota 16, ikipe ya Marseille n'amanota 13, amakipe ya nyuma ikipe ya Angers n'amanota 2, ikipe ya Saint-Etienne n'amanota 4 kuri 17, Montpellier ku mwanya wa 13 n'amanota agera kuri 4. Bamaze gutsinda ibitego byinshi hano YouTube bamwita Barikora, bamaze gutsinda ibitego 6, kandi ikipe muvana wita Jonathan David ibitego 5, Mason Greenwood nayo n'ibitego 5, umusore ikipe rero ya Marseille. Bundesliga kabisa byari bimeze bite muri Bundesliga rero? Naho bazaga n'ubundi nyine kuba bitwara neza cyane hariya muri Bundesliga, byinshi bikomeye cyane ku munsi ikipe ya Werder Bremen yatsinze ikipe ya Hoffenheim ibitego 3 kuri 4, ikipe ya Bayern ikipe ya Bayern Leverkusen igitego 1 kuri 1, ikipe ya Augsburg yanganyaga ikipe ya Stuttgart ku munsi wo kuwa gatandatu ibitego 2 kuri 2, ikipe ya Eintracht Frankfurt yatsinze ikipe